Ayuthi baruterero lare bawite nindi bakethira bakiwatia Seneta wa Meru Kadhuri Murungi ngwe kuthuja utumiri bwa kigina Kemeru burabo kurano bubu nene ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza na njure yawe bakiaria ayuthi ba buite batikumia ni itumi mama ukira kuthuja kwethirwa na iciuti maitia kubuithia kiri utungatene bwa Meru. Nicola Chabari aina nteto nkuluki Ikaribu biumia abiere bireketie na ukoroka kuma Seneta Kadhuri Murungi ari ntere cha mwero mutua Egembe North auga ati akathingatĩria aburambecha acha Meru County igutumika rwaria ruru irwatumire mwanki gukira akaunti ya Meru gisiasa na ara atongeria mwanya wa mwanakari bagwikite bakimeneria ndwari no ende na kuntere ino chalare antu bamwe bambe ombithi ibumiritie kuthetera Kadhuri Murungi bakiuragia anata gavana agwankanwa nontu uthunduria bukaruthirwa kiri mbecha ire ikuretwo thirikari ni akaunti. Kadhuri Murungi aririe ari very clear na watu turi Meru itwawiriru muno tomya thai mbia cietu ringiri ira cia county ira cia through county ura cita ciondone biantu iteta ringi mbecire ya ki mwananchi nikabwithire mwananchi wire kwendekana na wire etara CSS 10 jabara bakawira kenda bolela cia no tugwe Kadhuri Murungi atari twamutare watu ngwe kende oversight na no head of oversight tuna MCS bangu yo pia no oversight inkwenda kuria Kawira Mwangaza atiri aritere kire Murungi atia eyira kibao na kibao kire eyira kio ajiri kuonania ombia cia mwananchi ira cia yakumaki treasury italawa ni mbibi utuma kubobu we ni Kadhuri Murungi wa tara CS 10 kenda bravo bolele betha oversight bolele ambesira so tumirwa aweni nkoriara muno nonto ni gavana Kawira Mwangaza agwibwa akiya na akithinjwa ndira kwatuika Kadhuri Murungi na gwendrogaria mbeca cia Meru ukilugira oversight ko bangite ate onto ukutheta no ginya oversight itekirwa ko ra bangite utwikira kiondrone ingwacia na ate muntu amba kura kuro yogaria mucioke kana uria bia kuthiolonga mucioke no te muro igana mwamba wanjiriria kuya so manto yani kuona ni kwe manto urabangite yo turia batu ni turia Meru na kankwendro ubwira oversight yanjiriria rwari ni te Kadhuri ibatwe wananchi woro thiolongere na kibao watutalithia mbeca cia kiraitu uri thiolonga na kibao onjume mieri 3 na mieri 3 ethiro ta thiolonga ge tutalithacia ira yete ni yana na atu aratumire tutandamana Kadhuri County emucioku uragwa county ni only family my friend kango gwira rwari whatever you are doing itoleletie na tu oversight na tukongangari na tukuogopi ile mambo unakuwa unasema kana mantu yara ukuria ubwitheti nau weibwa Kadhuri Murungi akwaria na okangenda kakwiro etikeka ngabana my friend kitebwithiretwa maende yaku ake kethe ko bangite kura mbeca cietu cia county gutiumbika no to Kadhuri no na ora basina yo bakara tumire au bakwata na tukamia mbeca cietu cikaretwe okaigwa gwa koroki bakimenagiria kinya MCA gwa Kiagora augire ati Seneta Kadhuri athuriro indainamo na araba kuga ati antu baba ringirite Seneta Kadhuri ikura tinkoma na muno bakiromba arombe urokeri na koroki bakiuga no Kagwira na irutanire kurutira Ameru ngwe wethirwa tugu no mwanka akainuka batu tuya kumaruari onyume mieri 3 turi ya twawitie kimindia ugeya na kibao atutalithia mbeca cia Meru County Kadhuri Murungi atwirania na ciejete ki county na atugeya kibao atutalithia turi wananchi failure to that nyumbani utaenda hata before 2027 itukwenda batu tukaria Meru County MCA yo baubete ba apologize isautira baririe barau Kadhuri aringirwe kura ni nkoma batu Meru County kura ngirimana yana tinkoma yaringire Kumalare Egembe North Betan Class Chabari.